الو. عبيت نادية. عبيت ያው የምትለኝ ነገር ስሚያት። እሺ ምንድነው የምትለው? ያው አሁን ቆርጬልሻለሁ ሀያ ከዚያ መጣሽው ልብስ ብቻ ይዘሽ እንሂድ እያለችኝ ነው። አላህ አፈር ያስበላት እቺ ቆሻሻ። አምጫት እስኪ ላናግራት። ኦኬ ايلان. هلا والله. هلا حياك الله. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. ايش حالك يا اختي؟ اخبارك طيبة؟ طيب الله يرضى عليك. الله يعطيك العافية. اشكومكم في شيء يا اختي؟ والله شوفي بصراحة إلها 3 شهور والله ما أقول كلمة إلا ما ترد علي ب10 تنفخ علي نفخ غير عادي. أنا والله إنها من يوم دخلت علي شوفي ما بيعلم ما بيني وبينها إلا فاطر السماوات والأرض، إنها مثل أختي وأحسن. والله إني أعطيها قبل ما أعطي نفسي. والله يا الشامبو إنه مثل حقي بالضبط، يا الفرشة والمعجون مثلي، يا صابونة الجسم مثلي، يا الزيت مثلي، يا كل حفايض الله يعزش مثلي، الكسوة أكسيها أعطيها ما أحسن مني عندها. بطيئة جدا في شغلها، صبرت عليها كل ما جالها لو هي تقل حياها ليه يا أختي أجيب لي حاجة تعل قلبي ليه؟ المهم صرت أنا والله سويت لها خروج نهائي من أبشر من حسابي لأني أنا كفيلتها، وقصيت لها تذكرة والله يستر عليها وعليها. ليه يا أخت اشتري لي عذاب؟ اشتري لي عذاب؟ لا والله ماني مشتريت لي عذاب في بيتي، الله يلعني إن طبت علي شغالة من اليوم لمدة في خاطري. وبعدين ما هي بشاطرة ولا هي بدقيقة ولا هي باردة، انجز 100 شغله عادها عليه تنظف لي البقدونس والكزبره لا يا اختي عذاب الله. ليه يا اختي ليه؟ اتعبتني فوق ما تتخيلين. خلاص كلمت كذا مكتب، كلمت كذا زميله من زميلاتي، الشهاده لله انها راعيه صلاه وصيام لها بينها وبين ربي، وعلمت لهم قلت هذه فيها صفه ممتازه ما هي بحقه رجاجيل صراحه ما اخذها في ذمتي، لكنها بطيئه جدا. وبصراحة يعني أنا وضعها مرة من يوم صارت 3 شهور هي ما أكلمها إلا ما تنفخ علي وتفرفر عيونها فيني. ليه؟ أنا ماني بالصغيرة من بناتها، أنا أجيب لي حاجة تريحني جسديا، ما أجيب لي حاجة تعل قلبي. وخلاص أنا ما عدنا أبغاها ولاني مغصوبة بها، وتذكرتها يشهد الله جاهزة. أوكي خلاص على الرياض، من الرياض على أديس أبابا، تذاكرها مستلمت لها، أنا مسويت لها خروج نهائي. هذا اللي عندي لها، ولا ما أبغى معها مشاكل. أي حاجة أعطيتها إياها تعطيني إياها. أنا مشتريت لها حتى الاستشوار كل شيء عندها، الجوال يعني الشريحة والله العظيم 2 أحرقت أول وحدة واشتري لها ثاني مرة. الجوال مني كل شيء مني، لكن ما يثمر فيها. يعني الأغراض اللي أعطيتيها يعني ترجع ولا كيف؟ لا ما أبغى أغراض ترجعها لي، لكن من الجوال لا والله تعطيني إياه لأنه بحقي. جوالي تعطيني اياه، ما تبغى تاخذه خلاص تجيب قيمته. 1 سنة وهو معها ونص. كم والله ما احسن مني عندها يا اختي. طيب كم اشتريتوا الجوال؟ وين من زمان بس الجوال عادي تعطيني فيه 200 ريال، هو هواوي ترى. والله يا اختي ظروفها صعبة يا اختي، خلي لها الجوال خلاص. لا 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 ما لي دخل فيها، يا تجيب قيمتها يا والله لا امرطه من يدها زي السلام عليها من يوم توصل المطار، والله لا اخطفها منها ما عندي فيها، ولا بيني وبينها جوازات المطار وشرطة المطار. سوت معي مشاكل خلاص بيني انا وياها شرطة المطار. يلا طيب والله ان ينبزونا من يدها وهي ما تشوف، ورب المصحف انا ما ابغى ادخل معها في مشاكل نهائيا. جوالي باخذه، تعطيني اياه بالطيب ولا بالغصيب باخذها منها في المطار، امرها اشتري لها جوال والله ما امر بها، والله انها من بيتي على المطار على ما قد فحفحتني. ترين 3 شهور هي اللي مدمرتني دمار. ليه اتعب قلبي ليه؟ طيب خلاص اعطيني اياها افهمها خلاص شوفي خليها تنتبه لنفسها. الحين اقلعها من مطار ابها على مطار الرياض، تذكرتها بتكون في يدها، انا ما بدخلها للصالة الداخلية. إذا وصلت الرياض خليها تسأل هناك في الرياض فين بوابتها اللي بتخرج منها، لأما رحلتها دايركت. تمام خلاص. فهذه رواتبها معها وما عند ربي ما بيحاسبني عليها. طيب أعطيني يلا. الو. هلا. ويه
ማለትሽ በቃ ብዙ ነገር ተናግራለች። አልፈልጋት ነው የምትለው። ይኸውልሽ የሰማሽ ነው። ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? አሁን እሷ ብዙ ነገር ነው የተናገረችው። አናዳኛለች። ዝም እየሰማሁት እኮ ነው። ወላሂ ውሸት ያለች ሻምፖ ሳሙና የምትልሽ ማለት ነው። ነግሬሻለሁ። 22 ብር አሁን ሰዓት የለም። ታይ አቃለሁ። ዝም በይ። አሁን እኔ የምልሽን ስሚ። ሰዓት የለም። አሁን ለመጨቃጨቅ ለማውራት ሰዓት የለም። ስሚ ልጅሽ፣ ከዚህ አሁን የምታደርጊውን ነግሬሻለሁ። ለምን ስልኩን መቀማታለሁ ብላለች። አነሳዋለሁ አለች። ዝም በይ ስሚኝ። እኔ የምልሽን ብቻ ስሚ። ትሄጃለሽ፣ ትቀማሻለች። ወይ ትቀማታለሁ ወይ 200 ሪያል ለስልኩ ትስጠኝ ብላሻለች። ገብቶሻል? እየሰማሽ ነው? አዎ። ስለዚህ ይኸውልሽ አሁን ከዚህ ማለት ነው ከአብሃ ወደ ሪያድ ነው የምትሄጂው። እዛ እዚህ ውስጥ አስገባታለሁ ስላለች ከዛ ግን መውጣት ትችያለሽ። እዛ ውስጥ አትገቢም። ሰውም አለኝ አለሽ እንዴ? ሰው ወንድሜ አለ። በቃ ቆይ እኔ ልንገርሽ ምን እንደምታደርጊ። ይኸውልሽ ከዚህ ዝም ብለሽ ትገቢያለሽ፣ ውስጥ ታስገባሻለች። ገብቶሻል? ውስጥ ድረስ ነው ማስገባት አለቃትም ብላለች። ስለዚህ ከዛ ደግሞ እዛኛው ኤርፖርት ውስጥ እንዳትገቢ። ገብቶሻል? ወደ ውስጥ እንዳትገቢ። ወደ ዋናዎቹ ጋር ሳትገቢ ቀስ ብለሽ ፍንፍን ብለሽ እቃሽን ይዘሽ ሁልክ በይ። የትም ልውጣሽ ወይስ ዝም ብለሽ ውጪ? ቆይ ልንገርሽ። ዝም ብለሽ ውጪና ከወጣሽ በኋላ ወጥተሽ ትደውያለሽ ለወንድምሽ። ገብቶሻል? ስልኩን ከወሰደች በምን ደውላለሁ? በሰው ይኸውልሽ ታክሲ ምናምን ሹፌሮች አሉ አይደለ? እነሱን ምን ታደርጊያቸዋለሽ መሰለሽ? እነሱን ቀስ ብለሽ ተጋብለሽ በዚህ ደውሉልኝ ትያለሽ። አዎ እንዳትፈሪ፣ ብልጥ ሆኚ፣ ጎበዝ ሆኚ ትወጫለሽ። አብሽር። አላህ ደግሞ ኢንሻአላህ ያግዝሻል። ለምን የልጆች እናት ነሽ። እውነት እንደው አላህ ከዘለመችሽ አላህ ደግሞ ከጎንሽ ነው የሚሆነው። አብሽር። እሺ ወላሂ ዞልማኛለች። እኔ አንድም ቀን ክፉም ተመኝቼላት ክፉም ሰርቼባት አላውቅም። ግን ይሄን ውስጥ በውስጥ ስትበላኝ ዝም ብያታለሁ። ግን ሰሞኑ ስታበዛው ሁሉም ነገር ነገርኳት ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው? አላህ እኮ ያይብሻል ብያታለሁ። ያን ለምን ትይኛለሽ ነው ይሄን ሁሉ ያፍጨረጨራት። አሁን እሷ ያለችው ዜሮ፣ በቃ ስራዋ ምንም ዜሮ ነው። የዲን ሰው ናት፣ ኢማን አላት። ግን በስራ በኩል ከመጣሽ ጀምሮ እኔ ደስተኛ አይደለሁም በስራዋ። በስራ አንድም ቀን ተጣልተን አናውቅም። ልንገርሽና ውሸቷን ነው እንጂ በስራ አንድም ቀን ተጣልተን ይሄ ቆሻሻ ነው ብላኝ አታውቅም። ግን እቺን ነገር ለምን ታረጊያለሽ? አላህ አይወዳትም ብያታለሁ። እኔ ማላቀውን ውስጥ በውስጥ ለምን ትቆርጫለሽ ብያታለሁ። በቃ ለኸይር ይሆናል። ስሚ ሱብሃንአላህ ለኸይር ይሆናል ውዴ፣ አይዞሽ ኢንሻአላህ። ኸይር መርጦልኝ ይሁን ይችላል። በቃ አላህ ደግሞ አላህ የመረጠልሽን አታውቂውም። እሱ ጉልበተኛ ጌታ አለ። የሰማሽ ነው። ኢንሻአላህ አይሰጥሽም። እሱ አንቺ ላይ ጉልበተኛ ስትሆንብሽ ለሷ ደግሞ እኮ ጉልበተኛ የሚሆነ ፈጣሪ አለ። አላህ አለልሽ ኢንሻአላህ። አብሽሪ። አላህ መቼም ከኔ ነው። ኢንሻአላህ ካንቺ ነው። አንቺ መሳፈር አትፈልጊ፣ መስራት ትፈልጊያለሽ፣ ብዙ ዙሩፍ አለብሽ። ስለዚህ አላህ ደግሞ ይሄንን ያውቃል እንዴ? እሷን ብቻ ነው እንደ ፈጠረው ፈጣሪ? አንቺንም ፈጥሮሻል፣ እኔንም ፈጥሮኛል። ስለዚህ ተወኩል አላህ በይ። አላህ ተወክያለሁ خلاص። ሁሉ ነገር ካላህ የመጣ ነገር አልহামዱሊላህ ብለሽ ተቀበይ እና እንደነገርኩሽ ጥንቃቄ ይኑርሽ። እንኳን አንቺ ስሚ ልንገርሽ፣ ህፃናት ልጆች እየመጡ ፉዞ ዝም ብሎ ማያውቁ ልጆች እየወጡ ነው። ስለዚህ አንቺ ብቻ በደንብ መጠንቀቅ አለብሽ። እንዳትደናገሪ፣ እንዳትደነግጪ። እሺ እዛ ቀስ ብለሽ ፊትሽን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነው፣ አይንሽን አታሳይም። ሸቃላ መሆንሽ እንዳያስታውቅብሽ ሙሉ ሽፍንፍን ትያለሽ እና ቀልጠፍጠፍ ነው ማለት ያለብሽ ሀቢብቲ። ገብቶሻል? አዎ ስልኩን ታያት ስጫት 200 ሪያል ግን ስልኩ ግን 200 ሪያል አልሰጣትም። ስልኩ እኮ አይረባም። እንቅጥቅጡ ነው ተውብኛል ልጆቹ። ላ ስሚ አሁን ትጣላሻለች። እንደዛ ደግሞ አሁን ትጣላሻለች ነገር ስለምታስገባሽ ስሚ ስልኩን እንትን በያት። ስልኩን አስቀሪ 200 ሪያል ስጫትና ስልክሽን ያዢ በልሽ። ሲም ካርዱን ምናምን ተቀማማሻለች። ገብቶሻል? አይዋ አዎ እዛ ደግሞ ይኸውልሽ ኤርፖርት ውስጥ ነፃ ዋይፋይ ስላለ ኮኔክት አድርገሽ የምትፈልጊውን ሰው ማውራት ትችያለሽ። ገብቶሻል? ያ ከሚሆነ ስልኩ ባይረባም ልስጣት ብሩ። አዎ ብሩን ስጫት ይሻላል። ስልኩ ይጠቅምሻል። እሺ በቃ ያላ ቻው። እያስጨነቁኝ ነው በቃ። አዎ ታያቸው በቃ ቻው። አላህ ይርዳሽ። ደውዪልኝ፣ ስልኬን ሴቭ አድርጊው። እሺ አብሽሪ። እሺ ውዴ። እሺ በቃ ቆንጆ ወንዶ አርግልኝ። አብሽሪ፣ ምንም አትሆኝም። አብሽሪ ኢንሻአላህ። እሺ
ያ አላህ